vatsonga va ka hina i Manyanga the Commissar. Xo sungula ne before ni vulavula ka video leyi ni rhandza ku khensa hi like last week YouTube channel leyiwani yi ri ka 1.9 subscribers se ngheni ka 3000. It's all because of you. Mi nga ku voni mi tlhela mi subscribe. Se mhaka leyi ni lava ku vulavula hi yona namuntlha hi vulavula hi timhaka ta nyimpi liya ya Mudifo. A ni swi tiva ku lweliwa vito ka Beni Mudifo kumbe a ku lweliwa risimu because loko ni yingisela risimu ra Hennessy a ku na nchumu lexi nga yiviwa. Hennessy wo fela ku va address riti Mudifo ende ku difa ku nandziha. Hennessy u ri twa ku nandziha ivi Beni na yena ku twa ku nandziha hi mhaka rirhandzu but content ya rirhandzu leri va twisaka ku nandziha yi hambanile. Se debate a yi heta namuntlha. Beni a nga yiveriwangi risimu lava n'wi advise-aku va n'wi mislead-a loko nga kusuhana na yena business wise va le ku n'wi mislead-eni va le ku dlayeni brand ya yena loko a famba a pfukapfuka vanhu and then you find out leswi leswi swi humesaka swi relevant na leswiya va le ku n'wi hoxeleni blind. But anyways sweswiya swi na nkoka nkarhi wa sweswiwani hi ta swi vulavula hi December sweswo loko se hi ri sure ku Misa loyiwani va n'wi mislead-a ku fika kwihi cause i June, August, Easter holidays Beni u humese album ya powerful, very powerful project ya voni happy ni pfuka na track liya album liya a ri powerful but then market a yi amukelangi hi mavoko mo basa. Why? Because conduct ya yena i le ku n'wi dlayeleni Misa luya i za ya boha na ya vo Ndhambinkulu because of his conduct. Mi nga twa nga ri a swi n'wi affect but swi le ku n'wi affecting big time. Go and check his Facebook page. There's negativity leyi nga laya ya chavisa. Go to his Instagram. Instagram is supposed to have class but u posta vugenge ka Instagram. Se na vanhu va n'wi nwi moya ka Instagram Twitter na ha vula va ha la ni n'wi vona munhu waloye. Imagine if ni munhu ni twa music wa Beni ni lava ku tiva Beni ni lava ku n'wi landzelela ni n'wi landza ka Instagram ni kuma ku vanhu va le ku n'wi rhuketeleni ni ku Twitter ni kuma ku ni ku Facebook ni kuma ku swa nyanya. Na ha ta va na interest ka that kind of an artist na? No. Why? Because PR ya yena not advisors they are doing an extremely bad job. Swa nyanyetsa leswi va swi endlaka ku le ku dlayeni ka balloon. But anyways a hi vulavuleni hi timhaka ta ku va yisa lava two Hennessy na Beni. They did one thing which is positive. That's stepping into an arena, into a genre ya Mapedi na Balobedu. Just imagine va yisa lava dominate music wa Xitsonga va tlhela va ku hayi a va landzi va landza kwele vo King Manade va camute na music wa vona. Regardless of what Beni Mayengani shouldn't have released those 3 songs after release one. Mapula is a powerful project. Mapula it's a cross project leyi nga ta n'wi nyika matimba ya ku a kuma na fan base outside only if a lunghisa PR ya yena. Hennessy on the other side released the powerful project. A swi lavi u ri marhandzwini ku swi twa swilo leswiwani swa nandziha hambi hina vo Manyangatsi ungwenda byi hlohlonyaku munhu ma swi vona no hlamba ku se hlambiwa kwa pfuka a virisa mati ma swi vona a swi twa ku la xiso lexi xi twa ku nandziha. So it's a positive thing that they crossed but on another thing a nga lavi ku vulavula ngopfu Hennessy a ni lava ku vulavula ngopfu hi Beni but because se ni vulavuli ngopfu hi yena leswi ni nga ta xi vula i ku his PR team, his advisors are killing him. Seriously, I love Beni Mayengani, we all love Beni Mayengani but we can't be treated like weapons. Namuntlha Beni u riketela na vona mundzuku se u hlekelela na vona. Namuntlha loko u holovisa na Hennessy u holova na Hennessy mundlwana hi hlekelela na Hennessy. Loko se a twa swi pfuka a kwatela Hennessy hey marito hi lamiwani. Loko munhu a tshama a fika group-eni ku lwiwa a hlangana na leyi ku lwiwa a hlangana na leyi ku lwiwa loko a nga ri ku nga lwiwi swi loko hi problem hi group. Se hi marito malamo ni kombela mi subscribe hi ta tshama hansi hi December loko Beni a humese album ya yena ta endla video hambi ko va 20 minutes hi decide ni discuss xikan'we ku Misa loyi kahle u swi endlisa ku yini. Okay ka Mapula na driver ya Marati ya Hennessy yo famba na yena a hi comment kwalaho. Xap xap.